vale, vale, vale. Xa está, xa está. É que ponía foto e ponía tamén unha cámara, que quería que se podía cambiar de foto a vídeo. Si el mar tuviera garandas, fuera tuviera el Brasil, pero como no las tiene, ni negra non podo ir. Ai la lelo, ai la lala, y tengo me de morir. ¡Tía Lambida! ¡Ay, tía Lambida! Pero como no las tiene, ni negra non podo ir. Tía Lambida, sei castaxona. Tía Centellas, non teño outro nome ou que? É que... pois... Pois xa como castora, sabes? Sei, sí señora, mas como todos lle chaman Lambida... Bueno, a que ves? Mándame a mamá, a ver se fai o favor de nos emprestar a bigorna, que aferraron unhas tocas, e porlle unhas viras, que como chove tanto non pode ir á escola o meu irmancín, que agora el principio de ir á escola de Don Ladillao, o portugués, que na outra non fan máis que rizar, así me escribe meu tío. E cal dos pequenos, porque os tres collen debaixo dun cesto? Pois o maior dos máis pequenos, o Sócrates. Pero ese ten 4 anos, muller. Non, señora, non. O que ten 4 anos é o Espartaco. O Sócrates xa anda nos 6. Jesús, non sei como acordar de semellantes nomes. É o meu tío, o habanero, que nos lo mandou poñer por carta. E ademais, como el non cree en Deus, e como manda xiros... Como non creen Deus, mi rayo sofena, andamos a tolear con eses nomes de cas ou de titiriteros. O pior foi Epaminondas. Non nos afacíamos a dicir. Quedoulle eu, e chegalle ben. Tanto nome chamárase para tan arreguitado como quedou. Bueno, déxame lavar a roupa, que ainda teño que facer a comida aos xornaleiros e cocer a lavadura a amarrar, que parigón tan noite. Deus vexa por ela. E logo non me presta a bigornia. Bo, a bigornia. E como non tendes unha bigornia na vosa casa? Tanto botar por ela cunha filla na Habana e vosotros dous na escola da vila e non tendes ni pa unha comiscar a bigornia. Tentémola, sí señora, pero botaron a perder os marraus, dispensadme. Os marraus, así Dios me dea. E como poden botar a perder os marraus unha cousa
Se a túa nai e mas as túas irmás pensaran algo máis que andaranse renegando como señoritas, fora alma que os porcos terían algo máis que facer que andaranse refregando de llanto nas bigornias. Bueno, aí o texto. Bota hombre e muller. E que eran quentes de noite. Está ben, sí, señora. E cuidado con volverme a chamar lambida. Está ben, sí, señora. Raio de tía lambida fala máis que 20 costureiras. Si el mar tuviera barandas, fuera te viera el Brasil, pero como no las tiene, mi negra non podo ir. Ai la lelo, ai la lala, y tengo-me de morir. Tía lambida, ai, tía lambida. Pero como no las tiene, mi negra non podo ir. Tía lambida, sei que está xordo. Tía Carizas, non tiña outro nome ou que? Perdoe. Estou farta de perdoar. Bueno, a que ves? No, nada, que me dixo a miña muller se me poderían prestar a botella de agua bendita de San Antón. Que a pobre está que, como as dores, que coida porque ten que vir virado un instante a outro. Bueno, emprestaría, xa, de boa gana. Pero ao mellor, logo de tal... Pero que para eses casos todos somos cristianos. Pero non hai un lugar que a teña máis recente. Desde que naceu a miña filla Matilda, non fuma un mosteiro por ela. Total, que falla me fai a mí a auga de San Antón. Xa vai para 14 anos que o meu home se foi por aí. E bueno, emprestaría xa. Pero ao mellor logo de tanto tempo está choca. Eu dixo non entendo, pero dixo a tía Isabela a parteira de Mosendes que canto máis choca esta auga, máis poder coi. Pois será, pois vai adentro, dille a miña filla Matilda que está na área de guardar a roupa. E cuidado con volver a chamarme lambida, Inés, que non me gosta. Deulle o pague, tía la señora Castora. Ai, Jesús, un fillo por ano e anda xornal seco. E en troques, o meu home, con toda esa factura, marchou ás Américas, o Lambón, a comer o pan pobre e o vino vinagre. Ente xa máis, mandou cartón ningún, manda revistas, como se comera cas revistas. A Brasil fuera te vere, en unha barca remera, si fuera por carretera, ai la lelo, ai la lala. Pode entrar, señora lambida? Ai, coño, tamén este señorito de Cardomenda. Pase, Carlitos. Buenas tardes, señora lambida. Tamén non usted, señorito Carlos. ¿No tiene que? Anda a perfume, que vino a trance por primera vez y ya me conoce por el perfume. ¿Y qué es el alcalde? El nombre que le ponen a una y que no se de una, como las hermanas y su mamá, que le llaman las criollas, siendo como son las señoritas de Chivarrao. De Rivas Chao, querrá usted decir. Así que lambida no es un nombre propio, sino su apodo. Pues perdone, como todo el mundo le llama de ese modo... Bueno, ¿y qué quiere? Sí, más antes nosotros del mundo. Bueno, ¿y qué quiere? Pues vengo de parte de mamá, a ver si hace el favor de facilitarnos unas cremas. Porque con la costumbre de la cocina de gas, mamá no calculó que le iba a hacer falta hasta ayer, que dejamos de pedir la comida de la taberna. Venía toda llena de pimentón y de moscas. ¿Unas qué? Unas treves. ¿Eso qué es? Los hierros para poner las potes a la lumbre cuando es de leña. ¡Ah! ¡Usted es pez! Lo siento, bien dejarles este primer favor que me piden, que no va a ser el último, si Dios quiere. Pero no tengo más 3 pies que los míos. Si ainda fuera una garramelleira, que de esas tengo 2, la nuestra y la de los celos, disculpando. ¿Y qué es una garramalleira? ¿Lees la cadena de colgar los potes a la lumbre? No, eso no va a servir. Qué lástima, qué contrariedad. Dígale a su mamá, cada una con 3 rollos, hasta que mañana vaya al propio Rivadavia y le pueda traer unos 3 pies de los otros. Pero si mamá no está acostumbrada a los 3 pies de nosotros, ¿cómo va a valerse con los crollos? Vaya por Dios. Que se lo dé a Matilda, que está en el curro de atrás. Excuso decirle cuánto se lo agradecemos,
señora Lambida. Por cierto, ¿cómo se llamaba su marido? Como llamar, se llamaba Paulino, pero todos lo conocían por el esterqueiro. Pues usted no pase bien, señora de Esterquero. Tarde días que non me van deixar recibir esta roupa. Ai la lelo, ai la lala, ai la lelo, ai la lala. Castora! Castora! Vaya, ao fin mas que non me chaman Lambida. Entrade. Desde cando pedides permiso nesta casa? Vos nos de adeus. Que calor ten telludo. E logo, que vos trae por aquí? O gosto de verte, muller, pareceche pouco. Pasamos por aí e dixemos, podemos ver como anda a Castora, que vai para fixo onde 15 días que non te viamos, e veleí tes. Pois agradézovolo, porque o que hoxe é cantos aquí viñeron. E de paso dixen, vou ver se a Castora me poderían prestar aquel reloxo pendurado da cadea de ouro. Pois direiche, é que o seu home ten que ir a Ourense a verse con Don Alado, o procurador, e sempre lle dan máis aos homens a que deciden un reloxo. Entendes? Entendo, muller, entendo. E sinto ben. O reloxo está cun post que lle prestamos ao fillo do Caparrás para o casamento. E xa sabes, non se poden emprestar as cousas a que... Tamén che casualidade. Mellor sería que non me negases en andares con tanta volta. Que voltas nin reviravoltas? Pois olha que tes unha lingua que calquera diría que eu son... Quen, ti? E que ha a ser? Unha agarrada, iso, unha agarrada. Por non facer un favor, eres capaz de piscar a rabia. Agora vesme co que tes o reloxo a compor. Dis que non che peta a gana do mo prestare e acabouse. Ai, centelluda, mal agradecida, agarda aí que... Nunca lle faz un favor a ninguén, tanto como tes e todo te parece pouco para ti e para a riquidade da túa filla. Por algo che chaman Lambida. Ai, que remo de bruxa, que xa te ven de caste esa lingua de furar as paredes. Olla de que fala. Como te atreves a dicir iso? Taindan de metéselo unha tesoura, o pano de camariñas e a bufanda de pelo de cabra que xa van aló para Don Santos. Que cheite, raio de su vela. A culpa teño eu en virche pedir nada. Lambida, lambidona. Que nin o teu home te puida aturar. As renegadas se xoden por inferno. As condenadas non me chamaron Lambida de comer. Mas despois de escucháronse. Está visto que teño que valilar a miña casa e emprestar de todos os vecinos. E así, lambida por aquí, lambida por acá, lambida por acolá. Non, non aguanto máis. O próximo que me chame Lambida... ¡Lambida! ¡Merda! Como cando me chaman? E logo, vostede cando me a Cristina ou buscou na hermana que Santa Lambida? Foi ese nome que me puso, foi? Certamente que non. Pense que te chamas María Castora, pero como todos e todas se chaman Lambida. Con que todos e todas me chaman Lambida, pois a vostede tamén me chaman Lorpas, Chorizos, Lampatín, Roelmo, Capaúzos e Escornacruces. E nunca yo teño dito, nin sequera en confesión. Ala, ahora xa o sabe, ata logo.